Bağal cemaat, Allah subhanahu teala Adam aleyhisselamını jaratxandan başlap kıyamet gününe deri arı deri ve ahır peygamberine deri Muhammed peygamber Allah'ın salamı anğa bolsun. Büttev şeriatlarını, büttev peygamberliğe düşürgen sözleri de şeriatları da barısı da tolu illi, barısı da baş mağanası bir edi. Ol da Allah subhanahu teala'nın birliğine tabıngan, Allah subhanahu teala'ga nögörlük etmegen, Allah subhanahu teala'nı sıylagan, anı sözü bile yaşagan. Dünya yaşağını da ahiratını jolunda жаңыз da Allah subhanahu teala'nın sözü bile anı jolu bile ızlagan. Allah subhanahu teala'nın tüzlüğü birinci günden beri peygamberleri alışına şeriatla türlüne kelgendile Muhammed Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'ga jetkende de dinni ol suratı türlenmegendi. Allah-u Teala'nın birliğine tabını bula Muhammed Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'nin sünneti bile Allah subhanahu teala'nın razılığına itinu anı cennetinden savganı alu. Ala yol dinni tolu dinni. Ne ulusu ne gitçesin ayırmağallay. Ne baştağın ne tümdegin saylamağallayına ol tolu dinni tolulay anlarga gerekti. Alay köplerimiz ol dinni tolu anlarga ne de bilen biz jetmeydi ne de akılımız jetmegelleyine Allah subhanahu teala'nın dinin kesek kesek jartı jartı etip anlamından üzüp çimdip kesibizge taplıqны saylagança Allah subhanahu teala'nın dinin ol halde jürütebіз. Allah subhanahu teala sili kitabında Muhammed Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'ga düşürgen ayatlarından kaysın aytsan da okusan da mağanası terendi yaşaubuzga har günden kerekli zatlarla. Allah subhanahu teala ol ayatların içinde alay aytadı. Ve inneke le ala hulukin azim. Allah subhanahu teala aytad sen kerti de demengili ullu kılıklısa deydi. Allah subhanahu teala Muhammed Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'ga maqtav sözün düşüredi. Allah-u Teala kesi maqtaydı. Peygamberini seni kılığın arıyordu, ulludu, demengilit deydi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'ga birinci keleçilik gelgen zamanda, ayatla düşüp başlayan zamanda Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ol zatını sezmegelley birinci körgen zamanda korkup, Cibril aleyhisselam'na birinci düşken zamanda dorbunda korkup, üyüne çabıp gelgen zamanda üy biçesini çulga kızmeni çulga kız, buktur kızmeni buktur kız deyip çabıp gelgen zamanda Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şu şeygandan sonra üy biçesi Hadice sorgan zamanda ne bolgan deyip olanga haparın joralaganda Cibril aleyhisselam'ını birinci kere düşüp oku degenin aytxanın canıma korktum deydi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem keskesinme korktum deydi. O zaman da Hadice aytad uğay deydi. Uğay, kuvanç haparga süyümçüdü ol deydi. Allah subhanahu teala bile kargana ama ol sana zaran jettirik tüyült deydi. Yani Allah-u Teala sana zaran jettirik tüyüldü. Sen jokluknu tutasa deydi. Akşılıkka nögör bileklik etese deydi. Konakka akşı bolasa deydi. Hadice radiyallahu anha Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in üstünde arı kılıkların aytıp Allah subhanahu teala sana zaran jettirik tüyült deydi. Nek? Seni üstünde kılığında arı kılıkla bardılar. Allah subhanahu teala Allah'a zaran jettirir amalı yoktu deydi. Bugünkü sözümüz de oldu. Allah subhanahu teala'nın şeriatın Allah-u Teala'ga tabınmaklıkını bula kılıkını ortasın baylav. Allah subhanahu teala'nın birliğine inanı bula. Tavhidi bile kılıkını eksin birge baylav. Baylav degen sözünü ne hayırlanabız? Biz anı ortasın ayırgan etkenbiz. Biz Allah subhanahu teala'ga tabınunu anla şirk etmegelleyine adamını, Müslüman adamını düz akidası, tolu akidası boluğunu anı kılığından ayırgan etkenbiz. Ol kesi ençi ilmu bolat da kılık da ol kesini ençi ilmu etip eksin birbirini ortasın ayırganımız için eksin birge baylav degen sözünü andan hayırlanabız. Allah subhanahu teala'nın şeriatında ol birinci günden de toluydu, birgeydi.
аны biz ортасын айырған. Адамны арю қылық неге келтіреді? Не арю sıfatla, не арю, не ақшылықла береді? Бек біріншісі, қиямат күнде базманда эм ауыр боллық ол адамны ақшы қылығыды. Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям кесінің хадисінде айтады: «Ма мин шейин асқала фил мизани мин хуснил хулуқ». Қиямат күнде базманда эм ауыр боллық зат ол қылықты дейді. Ақшы арю қылықты дейді. Ақшы арю қылық. Таухидке да, ақидаға да байламлығы жоқ есе, ол кесі әнші есе, башқы есе, артты есе, гитші есе, базмаңа Аллай бір ұлы ауырлықны қайдан салғанды? Аллах субханаху тааля Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллямның сөзі білі Аллаху тааланы таухидіннен қылықны бір жанына айырып, аны аннан бейікке көтіріп ауыр мұ еткенді? Оғы салы екісі де бірге бір-біріні толтырып мұ келелі? Аннан sonra Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям бұла қиямат күнде эм жуық боллық даражасы бұла, жері бұла, ақшылығы бұла, сауғасы бұла, ол эм арю қылығы болған дейді. Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтады: «Инна ахаббакум илейя ва ақрабакум минни маджлиса яумал қиямати ахасинукум ахлақан». Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтады: қиямат күнде эмменнен жуық болуғыз дейді. Эмменнен жуық болуғыз ол ақшы қылығы болған дейді. Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям бұла жәннет рахматында жуық болғаннан, аңа жуық болғаннан, аңа эм сүйдімлі болғаннан ұлы сауға бармыды бізге? Дағы да Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям кесінің хадисінде айтады: «Айюханнас, афшу саламу ва ат'иму тааму ва силу архам ва саллу биллейли ва нассу ниям тадхулу джанната бисалам». Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтады: «О адамла, саламны ортада жайығыз дейді. Ашны ашатығыз, жуықлықны тұтығыз, кече тұрып намаз етігіз, халық шуқлаған заманда кірір сіз жәннетке» дейді. Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям адамны үсінде болған арю қылықла бұла Аллах субханаху тааляға табынуыны шартларын екісінде бірге қатыштырып айтады. Кече жұқлап тұрған заманда халық тұрып намаз еткен, ғибадатты. Жуықлықны тұтқан, арю қылықты. Адамлаға аш ашатқан, садақады, жандауырлықты. Аланы барысында Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям барысында бірге жиып толу еткенді. Айырмағанды. Бұл ғибадатлалла, бұла муамалатлалла, башқасы деп айырмағанды. Барысында бір еткенді. Ол затланы толтырсағыз, жәннетке кірірсіз дейді. Ислам арю қылық бұла ақиданы, таухидны эксін бірге еткенді, аланы орталарын айырмайды, үлешмейді, бөлмейді. Аллах субханаху тааля сілі кітабында айтады: «Алам тара кейфа дарабаллаху масала келиматан таййибатан кашажаратин таййиба аслуха thабитун ва фаруха фи сама ту'ти укулаха фи хайнин биизни раббиха ва ядрибуллаху л-амсала линнаси лааллахум ятадаккарун». Аллах субханаху тааля айтады: көрмеймісе дейді. Аллах субханаху тааля үлгі келтірген дейді. Аллах тааля үлгі келтіргенді ақшы сөзіні. Тамырлары жерге бегітіліп тұрған терек кебік. Бұтақлары ва көкке шығат дейді. Har қауым заманнан көгетле берет дейді. Har қауым заманнан көгетлерін берет дейді. Аллаху тааля сізге алай үлгі келтіреді. Кім біледі сағыш етересегіз, кім біледі ескерресегіз дейді. Аллах субханаху тааля тәфсірні әлімлері айталла, ол жерге бегітілінген тамырла Аллах субханаху тааляға инанмақлықты, таухидиді, ол адамның ақидасыды. Аллах субханаху тааляға инанғаны, жаңызда аңға табынған, бергенде олду, алғанда олду. Аллах субханаху тааляның сыфатлары толулла. Аллаху тааля кесі сыйлы китабында Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям сүннетінде қалай айтқан есе де ол халде инанған, не қошмағаллай, не қоратмағаллай, жаңызда бір Аллахтан умут еткені біз, олду бізді таухид
Allahu Teala'ga inanuvumuz da, tevhidimiz de, akidamız da oldu. Jerge tamırın igen. Alay anı butakları kökke çıgalla deydi. Butakları o neydi? Allah Subhanahu Teala'ga tabınganımız, namazımız da, orazabız da, zekatımız da, sadakabız da, hac kılganımız da, akşı jumuşlarını etkenimiz de, sonra har zamandan kögötlerin beret deydi. Ol kögötle ve ol ibadatından çıkkan arı kılığın terekni adamlağa ne hayırı vardı? Anı tübünde solup salkınından hayır allık düyülese, kögötünden kabarık düyülese, ola bizni kılığımızdı. Allah Subhanahu Teala anı barısında bir etip terek sıfatta bizge ülgü etip keltiredi. Kim biledi eskeri resegizdeydi. Allah Subhanahu Teala'nın dini toludu. Bizge bir güllükte anlatırga küreşelli adamın akidası tüz bolsa, tevhidi tüz bolsa tamamdı deydi. O Allah Subhanahu Teala sıylı hayatında keltirgen ülgünü terekni kesip bizge janınızda tamırın koyarga süyelle. Butakları da yok, kögötünden hapar da yoktu. Sonra ol terek miydi? Kaydadı terek. Allah Subhanahu Teala'ga inanama deyse, tevhidini anlayma deyse, andan kelgen hayıra kaydadı. Anı kögötü kaydadı. Ol terek, kögötün nek vermeydi. Çaprakları nek bitmeydi, butakları nek sozulmaydı. Salkının halka nek vermeydi. Allah Subhanahu Teala'ga inanmaklık bar ise yürekte, Allahu Teala'ga tabını bar ise yürekte, ol iman dışına çıkıp halka hayırın nek kögüstmeydi. Kögüstmi ise akidası da tersti. Tevhidini da tapsız anlaydı. Dinni jartı kurtu tutadı. Biz ol halde inanırga gerek biz, ol halde anlarga gerek biz. Allah Subhanahu Teala'nın sıylı hayatında aytkan ülgüsün. Muhammed Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytadı: "El-imanu bid'a ve sab'una ev bid'a ve sittuna şu'ban. Afdaluha kavlu la ilahe illallah ve adnaha imatatul adha anit tariq vel haya'u şu'batu minel iman." Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytadı: "İman 70'ten artık ne de 60'tan artık kesek bart deydi. İman keseklerle deydi. En büyüğü, en akşısı, en ulusu la ilahe illallah degen söz deydi. Allah-u Teala'ga şagatlık etken birliğini, tevhidini en murdoru, en töppesi, mağanasın oldu. Gitçesi ve Müslümanların yollarından bir kemçilikni ketergen deydi. Sonra üyalçaklık da andan bir kesekti deydi. Allah Subhanahu Teala tevhidini andan ençke tüşe kelip ibadatlarını barısında sonra anıbla birge kılıklarını da salıp en gitçesi yoldan bir kemçilikni ketergen. Üyalçaklık da ol da imanlı bir kesegit deydi. Muhammed Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kalayında üleşkendi. İman mabut deyip tevhidini bir canına keterip bu ibadatla, bu muamalatla ola dinden tüyüldü, ola imandan tüyüldü deyip kaysı kesegin bölgendi, kaysı kesegin ayırgandı. Muhammed Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hadisinde 60'tan artık kesek bart deydi. Barısı da imandı. Bizni dinimiz oldu. İmanımız ol yüreğimizde bolğanıdı. Ol tilbizle şagat etkenibizdi. Sonra çarxыбыз bula anga keltirgen şagatыбızdı. İmanımız kötürülgen etedi, akşı işleble imanımız tüşken etedi. Günahlıkla bula oldu. Allah Subhanahu Teala Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in sünneti bile bizge anlatkan dini. Toluluk, tevhid da, kılık da birbirden ayrılmağallay üzülmegeleyine kelgen. An üçün Allah Subhanahu Teala'ga çıntı kul bolama değilsin. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in sünnetin üstünde, çarxında, kılığında jürtürge küreşiysin. Allah Subhanahu Teala'ga şagatlık ettiğini, koşaklık etmegeleyine, kemçilik etmegeleyine, tolu tevhidini tutarga itingelleden esen, yoldan kemçilikni ketergen de ol da imanlandı.
Жолдан кемчілікні кетермейсің, ол иман толулықта түйілді. Сені таухидіңде бір жарылған жері барды, бір кемчілігі барды, бір ауруы барды. Қарусызға, амалсызға, нөгеріңе, қоншуңа, білеклік етерге ізлемейсең, ол ла илаха иллаллах дегенде кемчілік барды. Ұлға намыс ете білмейсең, тишіру еркек руын алдында ұяла білмейсе, иманында кемчілік барды, толусузлық барды. Ол Аллах субханаху тааляға табынуыны кереклісіче аңыламағанды. Нек дегенде, аны ортасын бір-бірден айыру жоқты. Намаз ету біле, ораза тұту біле, зекет беруді, хаджға баруды, сату алудан айырылмайды. Сату алуды алдыйсың, сен намазыңнан ұрлайса, намазың да тапсызды. Оразаңда да кемчілік барды. Аңа деруі, Аллах субханаху тааляның бірлігінде шағатлық етуіңде де кемчілік барды. Ол барысы да толу дін болғанын аңылап, біз ол халде жүрірге керекпіз. Мұхаммад пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтады: "Иннама бу'исту ли утаммима макаримал ахлақ." Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтады: "Мен жіберілгенме ақшы қылықланы толу етерге" дейді. Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям ақшы қылықланы толу етерге жіберілгенме дейді. Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям келген чигедер Құрайшледе ақшы қылықла бар елі. Түзлік чүнкірешкелі де бар елі. Сыйнамыз жүрткелі де бар елі. Чомартлық еткелі де бар елі. Қоншуға да, жолаушыға да, қонаққа да ақшы көзден қараған ала чүнкірешкелі бар елі. Алай пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям ол қылықланы, ақшы қылықланы толтыруға иілгенме дейді. Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям ол қылықланы толтыра келген заманда таухид біле бірге толтырады. Нек? Бек бірінші күрешкені ол болғанды. Ол сөзлені айта тұрған заманда пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям Меккеде Аллаху Тааляны бірлігіне чақырып күрешкенді. Аллаху Тааляға табынырға, аңа білеклік етмезге дегенге чақырғанды. Нек? Ол мұрдору болмаған, Аллаху Тааляға нөгерлік еткен, ол арю қылық бұлада жүрір амалы жоқты. Аллаху Тааляны алдарға күрешкен, шүйоқын да, қоншусын да, башқаны да сатқан етерікті. Аллаху Тааляны бірлігіне толу инанған, Аллаху Тааляға кертічі болған, ол адамла бұла жұмыш еткенде де кертічі болдықты. Нек дегенде, ол сыфат аны мұрдордан келген сыфатыды. Мұхаммад пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллямға бедуилерден бірі сорады. Жолда түбегенде сорады. Кімсе дейді, танырға күрешеді. Айтады: "Мен Абдулланы жашы Мұхаммад ба Аллаху субханаху тааляның керечісі ме?" дейді. Сорат: "Ол Құрайшле өтірікчүсі деген сен місе?" дейді. Атыңа өтірікчүге де шығарғандыла, ол өтірікчү деген сен місе дейді. Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтады: "Хау" дейді. Бедуин айтады: "Сені бетің өтірікчүні беті түйілт" дейді. Сені бетің өтірікчүні беті түйілт дейді. Нек? Құру сөзі біле сынамағанды. Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллямны бірінші көреді. Үсіннен қар заманда да аман ешіткенді. Өтірікчүді, қайнычыды, аллайды, бұллайды деп аман затлан ешіткенді. Алай түбеген заманда, сорып-сорға суал еткен заманда, сені бетің өтірікчүні беті түйілт дейді. Нек дегенде, Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллямны içi de, tışı da bir kibikti. Yaşağı barısı da bizge Allah-u Teala'nın kullarına ülgüdü. Muhammed Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hadisinde aytadı. Ataduruna mal muflis deydi. Men muflis deydi. Bilemisiz, juğuda bolmagan, kuru kalgan kim deydi. Ashabları aytarlar bizde akçası da mülkü de bolmagana aytabız deydi Allah. Juğuda bolmagan. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytadı, kıyamet günde juğuda bolmagan ol, namazı bula, orazası bula, sadakası bula kelgen deydi. Alay anı urgandı, mına aman aytkan deydi. Sonra harbiri de suaplıklarından algandıla deydi. Suaplıkları tavsulgandan sonra günahların ana jüklegendili jahanim otuna atılgan deydi. Bitti o haberimiz de anı sünden baradı.
Namazı bardı, orazası bardı, zekatı bardı, haccı bardı, akşı jumuşları bardı, ibadatı bardı, tavhidi bardı. Allah subhanahu ta'ala kim bolganını sünnen sana ullu hapar aytırıqtı tolu. Allah subhanahu ta'ala'nın sıfatları kalay bolurga kerek bolganın, kalay anlarga kerek bolganın sana dersle berikti. Alay anı urgandı. Bunu sözün etkendi. Аңа aman aytkandı. Konşusuna igi bolmaydı. Juukluknu tutmaydı. Har biri de suvaplığından ala keterli. Suvaplıkları tavsulgandan sonra günahların аңа jüklerli jahanim otuna atılır deydi. Tavhid kayda. Dini kayda. Allah subhanahu ta'alaga inanmaklığı tolu bolmaganı üçün anı ortasın ayırgandı. Namaz etsem, oraza tutsam, zekat bersem, haç kılsam, olmana boladı, mabudu meni cennet jolum. Adamın ortasında kılık a. Satıvalı etken deva, ol barısı da dünya jumuşladılar. Bum tap bolsa, bu su, kaygırık tülp degen sağış bula jaşagandı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ol sağışta jaşagallarını ne künge kelgellerin aytar, jahanim otuna kömülür deydi. Bizni dünya jaşaubuzda, ibadatımızda, tavhidimizde ola cennetke kir üçün tüyülmüdü? Cennetke eltirik tüylese ahırında meni tavhidimde tüzlük var mıdı? Mendenimi tüz canından anlayma mı? Ol barısı da cennet üçün tüylese sonra ne üçündü? Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'e aytallar. Bir teşhurunu üstünden aytallar. Gece turup namaz etet deydi. Kündüzünde oraza tutat deydi. Adamlağa tili bile zaran jettiret deydi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytadı. Amalladandı jahanim otuna kirir deydi. Keçe turup namaz etkenin mağanası neydi? Tahajjudga turadı. Farız namazlarını sünnen hapar da joktu. Tolturgan etedi, kereklisiçe etken etedi. Kuru farızda kalmağallayına keçe turup tahajjud etedi. Oraza tutadı. Baş gün mü, orta gün mü, aynı ortasında 3 gün mü sünnet orazalanı tutadı. Alaytili bile adamlağa zaran jettiredi. Allah subhanahu ta'ala ibadat bile kılıkını ortasını ayırgan etkendi. Men keçe turup namaz etemi. Oraza tutama bir gün kalsa da bir gün. Alayda biröge aman aytkallıkka, birövünü sözün etkenlikke ol barısı da gitçe jumuşçuklarla dep karaydı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ol jumuşçukla anı jahanim otuna atarığın aytadı. Tahajjudu da, suvap orazası da boluşuruk tüyülp degenini sünnen aytadı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'e sorarlar, o Allah'ın keletisi deydi. Başka teşhirunu sünnen. Farzın etedi. Ramazanda orazasın tutat deydi. Kolundan kelsi sadakaçığın beret deydi. Adamlağa zaranın teydirmeydi deydi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ol cennettet deydi. Tahajjud da yok, suvap oraza da yok. Farzın etedi. 5 vakti farzın eted, Ramazanda orazasın tutadı. Kolundan kelsi sadakasın beredi. Alay adamlağa tili bile zaran jettirmeydi. Hatasın teydirmeydi. Kılığı vardı. Tavhid bile kılıkını eksin baylagan etkendi. Birbirden ayırmagandı. Allah subhanahu ta'ala birlikte çakırgan ullu Allah kılıkını da ol buyurgan dep anlaydı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ol cennettet deydi. Ol tüyülmüdü bizni izlegenimize? Cennetni izlegen. Allah-u Teala'nın savgasını algan. Sonra dinni tüz anlauubuz bula. Kılığımız birge bolmağallayına ahırbız jahanimge kelli gesi. Anlarga kerek tüyülbüz mü? Bizni din anlauubuz tersti dep. Bütün de bu zamanda, bugünlükte ol zatını ortasın kenge ayırıp ortasına jar etken biz. Dinni, tavhidni, akidanı anlağı bula kılıkını eksin birge jeyiştir almayız. Bilirge kerek biz. Ol eksi birge jeyişkin çığa deri.
Cennetni iki kulaklarımızı körgelleyine görüp Cennet jolubuz canınızda oldu. Allah-u Teala'nın birliğine tabunu, anılav, tavhidin tüz biliv bile arı kılıkını eksin birge etken. Allah subhanahu Teala sili ayatında aytkança, tamırı da jerge begitilip, butakları da kökke çıkıp kögöt bergin çigederi. Bizni dinimiz din tüyüldü. Allah subhanahu Teala ol akşı sözge, akşı çakkan terekke Allah subhanahu Teala dünyada tüzetsin. Ahiratımız anı savgasında bolurça. O sallallahu aleyhi Muhammed ve aleyhi ve sellem. Estağfirullah.